agus fáidir of go speaking our language go program 3 fichid sa céir. In dú, ha mi an dún chalian son briant I fer a yersich a Gaelic. Welcome to Speaking Our Language program 64. I'm in Dunkeld today to meet another Gaelic learner, and we'll be finding out how to help people. We'll also be seeing people helping one another in different situations. Als y nafis, eistio verson, and Gianna do, would you do, and Gianna do, and Cura do, would you put, and Cura do, and Tora do, would you take or would you bring, and Tora do. An gutich mi sefyll dy bac i'ch yn agaf. Yn Gianna dw sin. Ni gutjera. Na'n bit o cho cainal. Yn jet yn bac y môs sio idd cwlaf yn twy'ch yn iacam. H. Yn cwrdd dw yn bac y môs sio ddi tw fy bac illa. Sianish, tacht fel sefygyr yn y bac i'ch yn beca. Beat cast gylori tar na sy'ch yn. Nisio, cymar a hasyn. Hasyn mag ar irif, tapalat. Nyr hig sy'n fasgar yn taiacaf, fiach yn un sifro. Ndhari dw na bac i'ch yn ac yn mach yn orsyn. Gydrug sy'n bi. Tapalat ar eist. Sier be. And Gianna Tushin, would you do that? And Gianna Tushin, and Kuratu, would you put? And Kuratu, and Toratu, would you take? And Toratu. Kainal, kind, kainal. Nam beadu ho kainal. If you would be so kind, nam beadu ho kainal. Eist ver eist. An gutich mi sefyll dy bac i'ch yn agaf. Yn Gianna dw sin. Ni gutjera. Na'n bit o cho cainal. Yn jet yn bac y môs sio idd cwlaf yn twy'ch yn iacam. H. Yn cwrdd dw yn bac y môs sio ddi tw fy bac illa. Sianish, tacht fel sefygyr yn y bac i'ch yn beca. Beat cast gylori tar na sy'ch yn. Nisio, cymar a hasyn. Hasyn mag ar irif, tapalat. Nyr hig sy'n fasgar yn taiacaf, fiach yn un sifro. Ndhari dw na bac i'ch yn ac yn mach yn orsyn. Gydrug sy'n bi. Tapalat ar eist. Sier be. Hamieg Art English Goon Chalian Anish. I'm now at Dunkeld Cathedral, where the relics of St. Columba Columcille were stored after Iona became the victim of Viking attacks. Ansanafis Clonishiv and Canishiv, would you say, and Canishiv? And the reply would either be Chanig, yes, or Chachanig, no. You'll also hear Channing, I would say, Channing, agus Chachaning, I wouldn't say. Eistivanish. A hennar chan orin go seo I ghianw yn cwtsi sif mi. Cwtsi chi, mae hi Jack o myd. Ti ha agad di gianaf. Fe me mi skrifwch mwyn y syr lion a chan iele ffyrste. Siawl gôn rwyd y sgrifw. Yn can y sif gyroi ma? Chanog, chanin gyroi gledda. Yn can y sif gyroi ffat o gwlewr? Wel, cha chanog am y dwlich, cha chanin gyroi ffat y gylio'r idjyd. Mae'r esajas hawn y siar. Ha sisje na siar I skrifwch na misje. Fel? Ha, agos bisje fe gynsje sgialwch yn choma. Bi? Bi, agos ha Gaelic ac yn choma cwtsioch. Trod y sio. Na'n byg dw son barach gysgrifwg, gyd yn gwtioch ag o'r siwt. Yn gian y sif sin? Ianog, gian yn sy'n gynjagaf. Yn isht. Cwyd na rwyd yn sy'n awn sy faca agad. Kers gwlewr. And Canishiv, would you say? And Canishiv. Channing, I would say. Channing. Chachanning, I wouldn't say. Chachanning.
Yanin shin. I would do that. Yanin shin. Channing gunro yn sienar glegaste. Yn canig sheifse? Eiste vir eist. Yn can y sif gyroi ma? Channig. Channig gyroi gledda. Yn can y sif gyroi ffat o gwlewr? Wel, cha channig am y dwlich. Cha channig gyroi ffat y gylior ichyd. Mae'r esetas awn y siar. Ha síse na siar I sgrifwch na mysio. Fel. Ha, agus bí se fi gyn se sgialwch yn choma. Bi. Bí, agus ha Gaelic ac yn choma, cwtioch. Trod y sio. Na'n byg du son barach gysgrifwg, gyd yn gwtioch ag o'r siwt. Yn gian y sif sin? Ianog, ian yn sy'n gynjagaf. Anse nafis clunishiv yn gag shiv molishgal. Would you excuse me? Yn gag shiv molishgal. You'll also hear yn shalog shiv go. Would you show me? Yn shalog shiv go. And yain. Yes, I would take. Yain. Eist of an ish. Yn gaf sy'n Malishka. Jenny me gwy. A fel mi fas y station na'n busichen. Chanel ha ekol arm. Ha station an busigen, rit tŵb station an drenigen. Yn sialaf sy'n go far a fel sy'n yn draste. Kjars. Sio an drochid, agus sio an nawin. Hanin goro station an busigen mile falaf. Gain an drawd sin, Ais gain an oorsen an 3 rad an live chli. Ha station an busigen yn sin. Tapelef. Sylen kan y sy'n sy'n y ddys. Gain an drawd sin, ais an oorsen gain an 3 rad an live chli. Hiw station an busigen yn sin. A by station na'n busichen trang. O chanin glumbiel. Ha busigen yn mach systiach a hwlytich meidyn. Gaat wel zwydol. Mwr a pipas aan ginger nish jering a golig op ar gang. Ja, gwn tje. Ha enernis bria. A chanin gybyr a baroi na biar na dynje. Ha trau boran as han balles snok. Ha mynd os gygorst er uit. Tapelef. Wel, was sy'n lief. Relatein. An gag shiv malishgal. Would you excuse me? An gag shiv malishgal. Gain. I would take. Gain. An shala shiv go. Would you show me? An shala shiv go. Channing gyrro dyn je snok cwjoch. Chanel trai am ach ha afing fria am. Yn afing sio hen. Coiw, eist sy'n gyrieist. Yn gaf sy'n Malishka. Jenny me gwy. A fel mi fas y station na'n busichen. Chanel ha ekol arm. Ha station an busigen, rit tŵb station an drenigen. Yn sialaf sy'n go far a fel sy'n yn draste. Kjars. Sio an drochid, agus sio an nawin. Hanin goro station an busigen mile falaf. Gain an drawd sin, ais gain an oorsen an 3 rad an live chli. Ha station an busigen yn sin. Tapelef. Sylen kan y sy'n y ddys. Gain an drawd sin, ais an oorsen gain an 3 rad an live chli. Hiw station an busigen yn sin. A by station na'n busichen trang. O chanin glumbiel. Ha busigen yn mach systiach a hwlytich meidyn. Gaat wel zwydol. Mwr a pipas aan ginger nish jering a golig op ar gang. Ja, gwn tje. Ha enernis bria. A chanin gybyr a baroi na biar na dynje. Ha min ishe an yn bŵn yn liorichen an yn dŵn chalen. Agus sound le Taramot Burns a ha fw sio. Taramot cymryd a hasif? Ac yma tapelef yr oda ys falche gyd yn chelien. Tapelef. Iews i'ch Taramot y Gaelig.
Agus ha eisiau dod o ysgain, began mwyn wber agus mwyn fehe ege. Siwt o fe haramod. Is mishe Norman Burns, rúcag agus hoca mí an glasachú agus charó Gaelic an san siúlach ac amítir. Háisich mí a Gaelic jónsacha nuair a bheith mí na málanach an an donéitsin. Jónsach mí I liomhín charó títir ac amítir, bheith canan in éile acam agus bheith mí smúniche gumbi ginátare a Gaelic jónsacha. An déanálai bheith mí a gobar ag a BBC an Londonin. Bheith mí a gobar a programman a bheith dul halharis a World Service. Nuair sin bheith mí a gobar ag a chuman Gaelach a hiún fiche bliana, a cha mí a níos a fuarach agus a gobar an an Dunchelian, Ballybeg bria an an siirach fiarst. Habú leorige nach an seo agus bí mí a gobar ar hengeige rúten fó chanan an éile. Ha Dunchelian trangas taurag, bí duine a tían an a tír an éile mar an rang, a jarmelch, a nedelch, America, Sassen, agus an Olange Gahari. Cha bheith mí a brian na Gaelic uafas ach trich gan sa bhú, a cha mí go tegasc ag an scoláiche agus tron fóst. Scrí mí hín a leorach an Gaelic cúideach, alape an san Rhain Europa, mar a hachar sa chastil agus a welcome to Gaelic. Bhí Gaelic go leor an siirach fiarsk ag an am, a géal an haast ach a níl móran, ach a scoil sin Gaelic an an piarst hén agus an obar fialig agus a cruilig an am an siút san seo. I siirach fiarst láin je bhail sin le inam an Gaelic, mar Ballachreichri, Ballachelian, Ballan an Cearst agus Ballan na Mána. A inam an Gaelic na beantan, na lochen agus na heinigen. Nu nach hier mé gobar, stoilium a bhí a clúich golf, a bhí a géisteach rí ceol, agus a uíhór mhór acum an an cananan. Ha mi egin ninever in nishe, fasg dún chalion, agus seo yn tai ag Neil Goa filar an amol. This is Inver near Dunkeld, and this was the house of Neil Gow, the famous fiddler. Ansa nafis clunishiv J. Yanadu, what would you do? Agus, yn rwy dwsa falaf? Would you run away? Yn rwy dwsa falaf? Clunishiv facin ile cwtioch, fiach yn tig sivat. Eiste fan ish. Jay Yanadu nam bieto clunchin cwtioch a chien as the ye. Nasaske agus nasaske. Ryin falaf. Yn rwy dwsa falaf cwtioch a chrisi? Charwych. O, Jay Yanadu dwsa maha? Wel, gain greim lafan dynia mar sio, chwrin mo greim rys yn dynia mar sio, agus chwrin yn dynia greim. Jay Yanadu yn Jay sin? Yn ein ceinjach nach bwrin garfod sy'n bi y Janaf ormsa, na'n byn mi ffasgur ffôn chwrin ffôn gyda polis. Wel, ha fi yn os an chien as the ye. Ach cwynich yn rwyd a fi'n y gran ar y hosico. Jay Yanadu? Rwy'n yn falaf. Agus go jeraf a chrisi rwy'n falaf fod. Jay Yanatu, what would you do? Jay Yanatu. An rwy tusa falaf, would you run away? An rwy tusa falaf, charwyig? No, charwyig. Rwy'n, I would run. Rwy'n. J. Yannig Shivshe, yn rwyishiv falaf, yn gaishiv graim lafan yn dynnu, yn biagshiv lacher gylior. Eiste sin sin riist. Jay Yanadu nam bieto clunchin cwtioch a chien as the ye. Nasaske agus nasaske. Ryin falaf. Yn rwy dwsa falaf cwtioch a chrisi? Charwych. O, Jay Yanadu dwsa maha? Wel, gain greim lafan dynia mar sio, chwrin mo greim rys yn dynia mar sio, agus chwrin yn dynia greim. Jay Yanadu yn Jay sin? Yn ein ceinjach nach bwrin garfod sy'n bi y Janaf ormsa, na'n byn mi ffasgur ffôn chwrin ffôn gyda polis. Wel, ha fi yn os an chien as the ye. Ach cwynich yn rwyd a fi'n y gran ar y hosico. Jay Yanadu? Rwy'n yn falaf. Agus go jeraf a chrisi rwy'n falaf fod. Ha
Hami ag Kawa Ocean Anish ag an G-shirt Fash Dún Chalion. This is Ossian's Hall at the Hermitage near Dunkeld, and behind me are the spectacular Falls of Bran. Alsa Nafis Kwanishiv Nankurushiv if you would put, and Nantokadu if you would lift. Ishivanish. Nuair a déan rúta gan féimi mi taxi aing. Han pléin agam a fágal ag 3 uadan. Och, nach doen je te veel. Wel, na betusse bdien mar schittungse. Have du fatte kalla dem? Sjana kigrai. Ha gaan in kaal maar zijn ruutse. Hij is af vis agad de shin. Zeer niet jakken je kutje gehost geef. Dan goed het te shin net oi. Bin klee hollisje. Gaat je de Jack? Om ze goed te mijn kindje. Sinne. Ja, nie grai. Goed shop aan gaar. Jullie? Agus na tokko to gaar. Doet je goeie lulu goed. En nishan, zullen we het toegeven aan zijn voet? Kast. Jan in heen roetiken. Achter de show die af. Gaat er aing? Misschien nog goed gaan gaan garage met iets kaal kjaar. Oef, zo. Jenny minish. Na ben daarnachtje goed in phone gewoon een nee. Charlie, een plein agam. Och, van saal. Je wil taxi. Wel, vind me show choose kan je aan mijn kindje. Kom op sinne graag, we moeten sinne zo'n een taxi. Na min na naatje, ik ga je mis. Hallo, wil een taxi aan je draaste. Nan currit the shinner toy, if you would fix that. Nan currit the shinner toy. Nan took it to an car, if you would raise the car. Nan took it to an car. Nan bein nacha, if I were in your place. Nan bein nacha. Smahanadi serves them right. Vatar an sa fieshin. Ish sin rish iriist. Dan goed het te shin net oi. Bin klee hollisje. Gaat je de Jack? Om ze goed te mijn kindje. Sinne. Ja, nie graag. Goed shop aan gaar. Jullie? Agus na tokko to gaar. Doet je goeie lulu goed. Oef, zo. Jenny minish. Na ben daarnachtje goed in phone gewoon een nee. Han tauman anish is son na drama acting Carters. Morochig had a surprise visitor last week and he now has to face Kate with him. Meanwhile, Ian gets some advice from Bill and Kate in Carters. Jenny, my schönisch. Schau mal, wann ich gerade zu schauen wackel.
Can ik heen zocht te wil laatjes. Can ik? Wij heen gelaatjes, als gelaan bij. Dan ben je in show en draaste. Can ik een rooi zo'n golemach, als wat ik een korig in af. Can ik zien. Goed die jaren schachkatje, ook ik hem bakken, als ze maken dorreslee. Oh, heen kleelaatje kutjak. Can je licht. Can je me laatje ditjes. Ach, bij mij kerstje jaar. Tjukie maar, kan je wel een babbes aske? Horste, hoor ik Gaelic in mijn eens. Horste, zien jiedig klein. Eeuwin, je laat tullige was zo. Geen smegoed. We willen het tikje ietsje. Als je het chierlijke Anna en Giuseppe. Maar eens toch heen het chilk nog aan de jiet, wat kleven. Tjukie, heb haar warm gewoon zeg. Vim de viagen in nursery jaren wie aan. Weet toch al maar. Ga puringa een isje geeft. Ga puringa al een golastje voor een jaar aan werk. Alles je net lang. Geta wie een kunjak met Anna, hoe hula blaving aan zijn golastje. Een hula blaving een nurstuk, wie een smoenje geworden. Nakkel oor zonne wie smoenje gegorren. Ganeel. Wie er een gorst. Oh ja. Wat is je smoenje gegorren? Ram is smoenje gegorst ietsje. Met de licht. Dan moet je alle rasje lopen de maanden. Ik zal met alle rasje kaartjes. Ik kus ik beelden jeno. Ik zal het cheetje geet. Liedjes la chanchen. Hoe speel roet wat Gàidhlig kan doen. Nu de Gaelic wijn. Geruis ik het je jeno ga. Waar le scheen le paasje. Ik is waar go ishal. Mijn kindje kan ro. Hoos ik er doen je ille goedjegug. Wij getrang als nach puringa smoenjegug. A mischer zonne wie getrang zijn kutjeg. Hooking, kous het allen is. Wel, han tachke zarmse. Hartige dumse bier gaan. Bier? Huh. Horst het joch ille rumse. Agus horst het joch ille ruutse kutjeg. Ik houst het joch aan wie de achtersaus. Jo pak het Christ gejuw. Heen samen, ik kies garnish. Mijn heen agus morgen. Wat kun je het? Van mij gaat veel. Bij me heen ergens anders. Smoenjeg een kroot al werk. Een keer raak ik me gewoon je van thuiaste. Schau morgen. Is er katje right? Hi, wil je naar is? Mijn vader dat jaren worden. Ga me toelichten om ik ga karig en juw. Hij is het tullig kutjag. Kushan? Wel, Jonsken. Wel, kom maar naar Gàidhlig. Ja, kom maar naar een dunje. Kan je wel in de pik. Wat je nou raken ze de juiste met niks niet zo. Wel, Sinead Wurmse aan een doen Gallian. En nahuurd bij me aan een Epping Forest, aan een Sassing. Next time I'm going to be in Epping Forest attending a very different Gaelic class, and we'll also be finding out about food and drink. See you then, Martian Leven Raspe. In this program, we introduced you to An Gianna Shin, An Gianna Shin, An Canach Shiv, An Canach Shiv, Je Yanatu, Je Yanatu, Nan Kurutushin Ertoi, Nan Kurutushin Ertoi,